our the 5 million Ghana cedis what they opportunity so enye asem keto akra. Former NPA boss advocate for teaching Islamic jurisprudence in law faculties and no what the to just say yenhwe na emra efa inkremosum ho no yebetimi aye adwuma emra won nsem ya no de Professor Raymond Atubiga efo nyina ba beto katafa toso enum e the Daily Dispatch no chem say Ghana School of Law papa Professor Raymond Atubiga wa biye wo mrem wa den sesa bebre e bai e wo Ghana School of Law na me wo da obokrata no emu no interesting story bin so e wo katafa toso dubako and what chem say ye wo top 10 fastest growing African economies in 2025. Way ya maya yesusu se wobetimi ejiro mo na so ewo sikasemu pa what the South Sudan aba Libya Sudan Uganda what the Niger what the Zambia what the Benin what the Ethiopia and what the Rwanda so aka ho na Zambia mampanyini wano so wa hyese mo amoda wo mrahye bedwam no munyai wa se cabinet meeting koso na ministers no amoda wa ma bre eti wa mti wa no amoda no se he ye cabinet meeting na wutonko wo ho Juma me di bedi wo no da wo fie na aba ne ye cabinet meeting ni adwenje no ma ne ho a wani ate bebere anyini na enyini nso no etoda bia etimi de enna eba se wunye obi a wota ye exercise na se wuta nye obi a wota num nso bebre wunye obi a nkonkoro asa ahya wo ma a wo energize wo spirit so embody wo sempai bo na energize wo spirit so embody when you cross still you are young. So when you be on this side in the cabinet meeting and so better. Cabinet meeting and so better. Zambia man pedis munyana no na monshe na monye juma emfa emwa omaino empumtuo ene nkanko. Baumia reviews what ex-president Kufuor told him after MPP 2024 election defeat. Wachana je say bra MPP for dincho 2024 elections no wakwa kwasra no ena woni no edin komofis wono no wakwa abatu dincho pen. It was experience. It was the self-futuno Emmanuel the Daily Dispatch. Me for the publisher, Ghanaian publisher, and so say integrity and professionalism. Na enuachi and better say no say swap for ya wono and ehwe ahonidie ho ensema so ne fonyi da hase no wode abasobode wono and asa wode wani echire mu ewo eye asen ho a woye na hyebedwani wono kro ya so and eye ranking member ewo defense and interior committee ye no na hyebedwam asa na asamo ebeto dwa se el premier no bi free ayi Spain mem ho besi o my Ghana mu ase no na wosusu se enubone ni sikadwa sika ho dwadie bi kwa abone so na ebedi ya nenum national security for ante ho hwinte no wo man central for te ya Ghana for nyina ba so ema no ban se won hwa hwehwemu mapa enhyehyɛ so na de won bia no de so se enubone ho dwa en wonum bedi hasenum no eno na wo kire se Twitter ye ne ye ka no X no nkwafo bi ninam so ye Rafael Sofosu kwache ya wono ene kasa mampanyin no wode akwa akoto dwa wo ho se Adea national security for atonsa dia friend Reverend John Ntifodwo ama wa nkwa no se asem we kote no he national security for bi atonsa friend no ton eno no so kura no nyese o matonsa friend na enko betena wo se wonko wo bumra no eno nti no so obi friend na obetum nika akona unim dia unsuro de na de ho no wono so akoka na aba beto dwa wo krata fe to so nsia e wo the Ghanaian publisher ne mo se CEO Chief Executive Officer Simon Majid what they atujwa one na yesi wo Ghana Investment Promotion Center and watch as a 24-hour premium service no one ma launch se be ye betimi aboa ama investment hu dwa disem sikasem dwa die ye di sika sha de mu ye de ye japade bi etoto ne ma so ama na boa ye no se be a ebetimi akonkanti wonom launch se adwumadie no a eno so mu nsem no eya de Ghanaian publisher de abana military any police for yeso mo ahyase aba wonom investigation de medin kan de to dwa se kuma civilians ni bi wo ho a ye kire se ya to de ahye wonom so ama asrafo na kokumu bi kura na allegedly the bokrata no na the by chronicle no na publisher so kire se nhwemu mapa ya de ekoso ntinako de ewa ni mu hase no bi ebetimi de na ye fensen afienya rose no so wo kire se wo ba be hyase wo kire se won hwe na won siesie kwan no run about na bibia so enkoyie ene ma me fa daily analyst the bokrata na meka wo se wutie Sompa 90.7 FM Accra na ebo
720 pepe no Sompa Wosema edu no ye bebia homa no ato 1 minute wo bodi na bebia wo free na won so do adwenkyere aba trending issues awodo ensem ekoso online portals social media platforms any the obokrata to abeja so ensem e dey ban lines no to 0260196064 0260196064 and 0260196065 e brand so na wa frɛ made daily analyst eba without fear of favor and almost omodi omajuma and wo chem say wo dey honorable Emmanuel Akofi Boa a wo yon so for chance ase any obade ajapade so mfo nyina ba and wo chem say lance minister no wo declare say ye share illegal mining na ye terrorism attack and na eba o mine so illegal mining no ye ma wo bi kwama ne fa ne ni da ekwan bia so emra ene obedi eti se wo ye galamsey a shanon so quantity bia kopie koti wo bre no aso se wo anya ne echi wo no save heaven for you we and your daily analyst me transfer daily analyst no dey right honorable Urban Sumana Kingsford Bank Bin our speaker of parliament what the say parliament are granted request for MPs to appear before NIB before the crata by sem na shebe for me no bi one be so mo to nsafra mo no mo chichi nkomo na and na parliamentary service of Ghana we see officially or ma grants our request na National Intelligence Bureau NIB to nsafra wo and a National Security Council for 2 members of parliament na 2 members of parliament no honorable Mustafa Yusuf awe mashebe jeni Yagaba Kuburi abaton peso and honorable Kwame Asare Obin awo no nso yem mashebe jeni Goma Central for wo mo be 57% support to Dr. Mahmoud Bawumia dodo na susu se 2028 wo bi obegina wo manim akọ ekono na enkonimdi aye omo de no Dr. Mahmoud Bawumia and MPP for dodo na susu se de enti omo lusu ye no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na mamuo na anko yie no ma MPP for eda form 78% of voters blame Akufo-Addo for MPP's election defeat where a global info analytics pobia ababon tino mu chem se yenkunim dia ye nyanyina no everyone kasa wo MPP for the wo koye a wan koye niema ma party no ho anya kono no wo ka ho binti na party no eto form say 2024 elections we nyina ensam outdoor and daily analyst de obokrata Adea Abia na for the informer nothing but the truth the obokrata no so entimi enremu bi na yewura mahama and ochese weja bawe assembly no wa brasti wo papa yese wo no boa ama nkofo asisi structures ahodo wo ensuo kwan mu ani nyina no eka ho ema enso yiri bent no kwa pro wo ho wo kwa kratafan ye to so 9 wode ni nyina mu ensem ebema na Kania Central Mrashe Bedwani wonimonyafo Kennedy akompre ko Japan wono so ekwo nkremofo wonom idi afahye ibi na no chese okwa na bi chese ontimi ye mampanyi ntini nkremofo ni bi ehuro no kura keka nsem a enye edefa no wose ni nyina no enye no kura ho nsem ewo hase nom na Red Me Stop campaign we swafo ya wohwe mabunu empuntuo na afenso no kan cross so ye George Pare and was wo to achitaye de ama agric minister papa sanse wo hwe na hihye ya wode aba wo se kanen feed Ghana eba ye na boa ene ebia ne senkofo de nie metotototo wono meboa so ama hodo so tete taxi na wo se akokọ besi abakola no ye kra ko ifo so akokọ ye kra toothpick yakra entos Burkina Faso Ghana yakra si campaign ene ade akwakọ yenti no yewura Eric Opoku se wose wodoma boa na ne efie dem wose wanya kra na garden fie bi wode awadua o mako entos ni ne man kakra se be ya de kodwaman so no ne to no eso bete kakra we ene Africa for so African farmers network no back minister no we Minister of Youth and Development ene this asem we say ba hasenom na ba ko bi wa hasen pese me di twem wa hasen ye koye nim tew sa wodo ani kyerem wo ye rai Emmanuel Kofi amasofo ya wono hwe ye nsase ne adodode so a wase bia obehu sa wa ya galamse ni bia no fa ne se wo ye terrorist we ewura Emmanuel Kofi ama na okasa no ye mambofo ya wase ye so ne pechi na yetimi eboa no ma enema so etimi kwankan de magana fo sanse ne pa hodo ya ye beto ye wa ye nananom nso obo ade dodom ye no galamse fuoi ebimfuoi wonum esen nti ya hwe ya
enchirima ba wonya ba ko sembia na watale ho de asua ade bia mame wie ene ma mento so na memfa the inquisitor de obokrata no emra what top na do JDM His Excellency John Dramani Mahama was so buy a new sun taxes bia wa be free honti wanya more support Ghana for do ata na chi Ghana for ani age se JDM de wode na do nwura ebi wo no oka wo yo wo si ade yo we the inquisitor de obokrata no na gold bond no nso so eda ha gold board no na owura Sami Jemfi oye acting MD PMMC ono nso chem say aba na pa okupie edum na fire victims wo ye wo momoa no nso the inquisitor de obokrata no ede ho asem aba na ya nkase ye nua ba na so obi ye galamsey no wo ye bone no wu a na nyame ani age because on go pese okra bia ba yira nipa ni na ese okasa age nyame se nyame de ompeso obi abeyira e woni boni mu ompeso obi abewu woni boni mu wopese obi anya adwensara otiro say if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn away from their wicked ways they what can say me am my amabo me dia frɛ wo mo no say wo mo beba fom na wo mo sesa wo ma dwene on boni bi o ma ye asre ho boni facha me awurade me firi osoro musoro na metie o mo na wo ma sanse na ayera no e yare wo mu no na sa wo mo yare eti wan ka setoro bi kura wo ni padua no se boni ma yare na o unisa boni timi ma emma wo ni padua na yare eti wo land no aye wa sas because anwemu no de boy eti wan wo ya anwea eti you are a land eti wo land no etimi are corrupted through sin. Okay. Eti boni e dangerous. Okay, so do not sin. Do not sin. Now do not spoil your body, your land. Your land. And men dia boni wa asase ne so. Wa asase ne ye wo nipadua no. Se wo dia boni e be fifi boni. Eti wo dia boni e be fifi boni. Nipadua no. Eno an wo twa Galatians 6:7. Eti se wo dia atro, dia atro na be ma wo. Wo dia jamamo kronobo ede no ne be ma wo wo say yade sa na mo nsa yade ahodo nsa beka bi enti wasanse na ye wo nipadua no ne titiri wadwene na da wotirimu no fa dwene adwen papa na fa bobra papa na fa ye osompa te se sompa se de be ya ubenya katua pa e wo nyankopon anim ene wo nipadua anim e se nipa bebre are aba wo mo so no e bi ye bone apart from a lifestyle basa dodo no ano ebi eye bone eti yenye ahweye eti already o say se nyame anije according to Janet no na bla no o se nyame anije ebre obi a wo ye galamsey bewuo eno de o kye na dwene ono so de ade abano na mame for the custodian or si fearless fair and reliable the obokrata no ento so na pipi ma hwebedwamfo ena wonom abochenku wa hase no ma watwamfo nyi fe ya na adkwakufo adon so etue mu bie na ni nyina no eyese abasobode ena wade ehye se wonom esuade trust na se dom kuma mamu nsuro eye moja fese wade oso ahenie ni be mamo wase o show position ya wonom wona enya no nko ada na hwebedwamfo na nkasa no city dodo a na 1pp no esei wo mo hwim dodo na akọ NDC etiama EPP fo na koye fie bi ti so wanum anasa no manum ana wo singret ena wo mna hwebedwam wo na so no wo se kete se enya dodo wura yenti jai wonu ma mene so efa wonu o mketo ya o mo ye no ye se o mo le dwom na so ma wonum majority no ahofama pa ya chese enya asem keto a wo mo ehodi aba no so accountability se bia onfa kokoasa kwan bi so won fa smuggling way bi enya ne ma de onbehu bia no wo mo se ede kire na we ene ensema the custodian the obokrata no so wodi bi eba ye na yewura Emmanuel Amakofibu a ono so dangerous terrorist wa behu galamsey ni bia no frɛ ne sa na yɛ sɛ wo che na no no ɛna ayi zoom lion de say aboso obo yewura Kwame Abuzana wo no mabaso esa no nti ma menyam sɛ de eba ya ye betimi ede amatiefo no no meka mo sɛ enche akaba esi makakra bi sima mienu na mo bam na won so ene Ghana
today. Stories at the Obokrata who do the buyer, trending issues who do social media platforms, website, online portals. The Omode buy now so do a drink Shabana Mefa, the daily statement, the Obokrata no Emra, Nano and what dear Baba to Jawa de Honorable Ayokoboche, or didn't phone you up to a watch him, Mami, Washa Bosse, Dibre, Ayade Ashan and Sano. The new Secretary General, Adea Akye Commonwealth, no, Mami Shelley Ayokoboche say, Obey Juma Sonia Jumantain, Adea advance the core values of Commonwealth Charter, particularly about Niamniama, any geopolitical tension, any global alliances. No, it's Mami Dinamia Shana Papa, me say, or Henry, Ma, Musi so, Ewo, Ghana, Manu Semu. Now I'm free from glory to glory. Won't mean honorable Ayokoboche free. Sure. Mami and the Monyam through all MPP. Sabre Krana was a foreign affairs minister. Sabre a party opposition. So Commonwealth, your fund is Secretary General. Yes. Omeso. That's a Nijuma son so any. And one name Mamma Mantis be one hoda. Sure. Honorable Ayokoboche. Onokra by no krano sa can be chile. Immigration, more passport office, I would do a ya no more delay passport. Jessica and go boys in now, no be clear munina, Eddie free a homa quamuda. Or your baby and your mere son, Papa. Who will be or tissa, mem when in Mereno. So we bet me a corner, no copus and sending sickness. Anything because Enyakwa, Enyakwa say, Honorable Shelley Ayokoboche, or bar. Waware, Ewama, why politics are check for so many years. What taking leadership positions, Cassia, Yanti or Scanda Abia one for Sembia one. I'm a Siano crowd, the foreign affairs ministry in Iberia, no, Sabre, so Yababa and the Secretary General, Ediama Commonwealth. A Chelsea BB, a one, I don't be done so, a Juma Peppy done so, a Juma DB done so, and Munyambi done so, Grace be done so, a Peppy and Sukuma Peppy and Sunim. I said, Unya Uninia encounter, and your friend Aqua Honorable Miska, there be Busana say, bet your client for so you fish, and you fish, and your mamma fish and cassava fish in French. Yes, what with the morning. There be almost a crown a year good watch. Nipper be saying what shall quite one. Now, first one. Because experience I want you for so many decades. Experience I want you for so many years. It is honored here. It's in a daily statement, dear. But I'm happy for Honorable Ayokoboche. It is a role model, and my baby, especially women in leadership. If it's an abrabo pa, ne decency, ne integrity, no scandal, and munyam share. Sana ye ukoye adwuma wo ba bia di no kure wo free ho a wachi eye no kure ba di wachi ye fita wo bintimi nyina ba bi enka se bia wo ha no e bia wo wie ska ana wo ye se efise wo di wo huni ahuni die no enne be twa kwan papa e di ama wo wei eye the daily statement obrempo ye ready ebra ye ba be fa atiefo na ye ne wo mo akoye nti ohene ye fa ba ko bibra na yo dia me de sorry to upon na yakwa afrefo no so no the new weekend crusade guide na the ababa tuja e hasen ma me juble wono na acting CEO de ema GCL no dia tuja Ghana gas wono near media course transfers ahodo bia na enye wo ho ni nyina da wo baba betu wo so sama bibia so etimi akoye na Water River Authority so and wo nam kwan so ye rei na wonom ekire se wo baba hwe na ka bia da wo bia de wo mo no watimi age ni din no engineer Oben Kenzo and wo de sa ensem wo ya to dwa na dwumadie Adea a wo de wani kire mu wo Nkoranza wonom ekuram Sompa 90.7 Sanso na Doma Sompa 101.3 FM and so Adea wo kuramu Takwa 101.1 FM and Atakra den so Sompa 101.3 FM nyina da ekuramu ebi Rita Branson 02601606 ebre ason ewo ha ewo Sompa 90.7 say also so obetimi aba abekan ye ho ewo dwumade eso obefre na oba abekire wadwen ewo eye de obon krat munsam de bebeto odwa no pai na yakofa de aba no mbane 0598 994 0598 994 de obon krata emunsam na yakofa bae no
Emuamu na obetimi afre na ososo waba na wabekire wadwen ede afa ho 0598 994 994 first caller Aba. Hello, good morning. Good morning. Mina odini baby afefi. Amen. Yo, my intimate. You know, the question is a question. The thing is that differ. Donald Trump, the 10% now they are to import to the export. Ghana and Nkoranza African as the whole way. Na impact bena elbeba yaso. Nega muchichi mukakami yubi katafa. Enye Ghana nko China ka ho, Canada, Africa countries ni bibiri ekekeka ho. Na ambassador high America aka say yenkan yakoma nto yeyem. Okay. How they debate the entire debate say so the name echo America na de bossa etoso a ebema wo no wa wo de koye no waboka ubenya ubeboka enti ebema wonema de koye na say mfaso bia nhada emaso but like say nema export no say ye di export no sa aha sanity. Okay, Mati, me da say 0598994994 0598994994. Hello, good morning. Yeah, we didn't baby of Fifi. Hello. Meaning how didn't baby of Fifi. Oh, because that's the bullshit. You, mind you. Yo, my war daily graphic in the ball and check Kufiago Apaso. Princess Kenny will pick up that platform. Adea to my Ghana tia. I love one man of the bomb I'm in Apaso. Okay. Yeah, that's 0598994994. Hello, good morning. Yeah, good morning, Mepacho. Okay, want me and so 0598994994. You be lines in our tomb. The one crata moon semi buy no. I'll pay the and now also bit me a free. Now also so the dear Abeka home. Na yakwe nim and see 0598994994 0598994994 na wafre na ososo waba abechire wadwen ewa anti eguso a efa course no hello good morning be ba cho odini ba bia afefi mind you I mean in person you could anti sana African countries say yes they export to the market and they import to the American yet be fatas into ni manoso so mo so na yes poto ye de ko ye na de ko they import free hono ada na ye fatas into so de almost de ban somebody tax at home there so that I so African countries and countries aka no yes them ye import free American ye fatas into so na ye na say ye enti Canada for so almost be sa and the Canada for ya and the African countries so ye me and okay and so na ye Africa no and I say Ghana no ye no who bet me America atwe ultimi no mo ntwe o ye obibia bi o man mu enso so ye hu na ekosi Ghana bibia ni ha eni ha bibia bi o ha enso ye nema basa o man kitikiti we ehia abobosi abo enso nema ye wo man we mu a yetimi esenke ya yetimi ehihye nema na yetimi ye ya de no ya tutu nema basa den wo de ye nhase mobo den ni wo man mu ha enso ye ho mobo ye ho mobo chen bibia okọ na ye de atuzo na nema ye no wo ye ya so no nso akosre no no nso we was speaking to cementi minute crab bi firo na de be ya na nso ne cementi be ko ye de sa agino opportunity sa kwanya no a ye se America mu de se atuzo e ba ye de atuzo no nso
yɛn so yɛ deɛ yɛ ne ha yɛ miamu ma no kɔ soro yɛn fo yɛ ne so ɛhwɛ hɔ deɛ ne so ɛyɛ paa na sɛ nneɛma a yɛyɛ ne hanom na no so bɛgya na kɔ no na nyɛ kɔba saa deɛ na nyɛ sɛ America for the Omodia to Sonama, Yamana Kosoro, Nemu, Manu, na Ayatin, the Enjodi, and see you. As I do, Meso Meda Sipa 0598994994 na also Afre na Ode Ababeka Hona, Yakoya Nim Kama. Lance Minister Rira Kufi Amabua, so Akasa, Ede Afa Galamse. Ose obi a oye galamsey no na je se oye mambofo galamsey uhu obi no se utu galamsey ana oye galamsey a se nipa no hu na hwenim yie pa sanse ompekuru ni oye mambofo ode no so abetum sanso na America countries a ose ode nema free ha kwa ode eto etututu so no edi ho enkomo ne other issues bebria eno so hello good morning. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Yes, sir. Pacha Odini baby of Fifi. Yo, Pacha Fifi. Oforikum. Yo, yentiu. Pacha. Yeah, the master pa. Na, ni bisaze ura ntimpo yo de no worka. And the speaker in mo kanu. Omo ka bisaze o ma mpanyini ko ke bia yi waji atuna. Bisaze so ma mpanyini mu sa ko ku ni ni so waji atuna di ntimpo yo kanana. Futu na ya na akoti pa ma o mo no. Mani nya ma agese ya ko foro ma kudi akra no ka cho. Yini na tie na supempa tie da sa buanga di fie antuki na ko sopa nyeme na bizo ina mo ko pa mo ka cho ina ki da me ma ye kwa ko ma yamfa na shi fa tete ma yamfa okay yes yeah that's it chair for rukum nyina hello good morning. Yeah, minia usudi okay too bad. Want me engineer so 05989944 0598994994 na also so afre na ode aba akasima no ensia na ye wrap up ofra na ya faw na so abekire wadwen ene anope de bon krata mu nsem no a ebebedu ye no ehon komo ene ye bode wote ya opese wo kire wadwen e de fa ho no ofra na also so ode aba beka ho 0598994994 hello good morning. Yo, Pacho into me. Honorable was okay, no. I'm a coffee glass and there's a minute I can pa because we'll be okay, and see. Like I said, no pay, we as a coming, you know, Mamma Foy, that's why Mamma Foy, and of course, the attack a gun of in the Ekabum because they can say, I am my, yeah, acting. And he got a phone in a million for printing. Oh, the Papa can uncle to know. And I'm a man, I am. Nikina, the quiet girl, SMA in a thing, a cabo million day. Obia, or treat you so much your bag where Mamma for. Son will be also when I get away a girl to say no. Which I will be called to my income of Nanka. Young to sign up and say, Nagana, it's me, and okay. Yo, Meso Medawa say, hello, good morning. Yamfa we so ewa. Good morning. Beba Chodini Baby Afefi. Okay, too bad. One Timenia so Yamfa we. Hello, good morning. Minu Yaudini Baby Afefi. Yo, na boko de. Meto kache. My dear. They bought us your party via Mobile Kala Mani Gana. They can say, a man paying for an answer, we are be a mining you, nothing paying you said your mining woman. In time we say, there is my moving in a number quite a move. No, we and go past him. Say, near Papa Bonnie in a quite a move. It's a funny day on a Ghana, Jumankan, or means will be deep and send your bear. Damage you draw, Uncle Ponce will be so. That's it. Yo, Mese Meda Sipa Minia, Yebefa Bakumi Nubia Cajon, na Yedi Niachre 106.5, na Yakofa tip off no Abba. Hello, good morning. Hello, Minia Odini Baby Afrifi.
Augustine, you're good. Yo, Augustine, Yanko. Nkoranza sana namba za mikakaka. Ai. Aduma, Nkoranza weno. Ma kwatakwa akwahwe galamse the world ya stay area hono. Na unma asaba agun. Ya baba trouble no. Galamse fo na trouble man this fo mo say. NPP mo munya galamse. Ti o mo trouble man this. No ma baba ya galamse. Eti ni o mo ya no me pizza ya come off David. Ebe ya den. Papa still bet me to galamse make Canada. Because I do not want the person say MPP asata wo mo. Nti o mo trouble ma NDC no ma ba galamse. Nti ko NDC ai galamse search ba am ni na trouble ma NDC. Ya ho ba ya aduma. Uko forest o mo seno o mo tugu ensuo aduma se wani ba inna ti no mo say o mo trouble ma NDC no ma ba me bi say e kam e no mo ye o mo nya de so be me trust aduma enya yize me Canada Galamse ni ne asitu ni na fo because o trust e ba boy because tin no mo ti spend nyama ho no oh okay yo me dance pa me nia ai Galamse ni de enye izo wo wako ba bia ya tu Galamse da akwa ba titen me adom ko na so e wa hu bi Galamse me na me nko ye betu Galamse da de o munis ka be ko to sa excavator this ni ne politicians na painful Ghana painful na this excavator o mudo muska ko to sa politicians na excavator no ba nti se ne o maka so mbetu Galamse as me be kan e mesere Galamse be sire tu ase o Ghana ha hello yamfo bi wa oh too bad when ti Galamse ase because no o hwe oye ka oh oye pet bi na we to Galamse ase on beto beti yawo nti wodi an so be kan no atum oh na afede wa because we wadwen se okopam o se ya definitely obelusu because nipa o mo hye wo mo tu gold no mo tu Galamse o mo don so pa hello good morning ajwa minia bibi baby ti say biti dunko ta ko ti takwa yen wa won su tene say obitima sabianum wow sai ya ina no pure water the pure water na pa ku debe 2 days ya obi anya so no me wasa kuro no so dunko ti ayi ya free e kwa akosi wasa kuro pom bogo so takwa bisu bianu wa wo banya su tene say asabianum o nyina no pure water enye easy me da say na pure water no kra wo ka no say no say be ka onim say pure water no susu no say etu nsuo no ofom enti nsuo no ma say no na no ednamu ama ukotu abe kakra no na cyanide ne mercury no ebe wura san nsuo no obi tem kra na wo say nkran de nye Galamse enti wono no onye de on found but Galamse sunsu anso no say ebe we kan wo a wo ebe ka Ghana babia nso no bia bokotene nso bia bo ewo hia o de obofa nti obi takwa na so ye Galamse a wo tem ran ka say na me obi takwa ye Galamse mi am tem kan de den ebe ba be kan na because nso na tenetene ba ni nyina no makro na mo de gu nyina ni nyina e ha o kase areba nti bo wote be wo akura bi no na ne nsa ache ya nya ne nsa na no ache ya ni nyina Galamse hu nso no bi no no di Galamse ne di adwuma na komba ye de no Ghana ha because ne komba ye de na akufo ado wan ka say wadana konya wato so to Galamse wantimi nti wo ye wadun so president di bia na so ma yokobi na ba na ye Galamse dia en ye Galamse no be ma wo party no wo be kwatena fie kura wo ye wadun se na wo tata wo mo na wo ye ya ye betu simple kura nti na ma na konya no ya ade se aban bia ba no o yeah na ai mi refi MPB mi refi ni di o Central Region ho MP what's answer mo mabe NDC fo abe campaign say obama mo motu Galamse nti motu abama mo yeso so adeche be campaign yeso be kasa musu muntu ye ba be kasa mu betu nti mu oni obi a be ma motu because so pe vote ni bi because no na de ye ne say NDC fo kaka say ye ba ebe kakra ye ba mo aye o mo Galamse nti ye chi motu ye be yi mo
enti na omo to abade ma NDC nti ono so say omo so we ko akwa campaign ka jom omo so muntu 2028 NDC o MPP bia no wet me dey say na boka so oba obetwa galamsey mo Ghana Debi because defet ko boya say me say wo walu so ba no nti bia no wet maka say me bai die galamsey be stop galamsey ye betwa galamsey mu ensi wo Ghana ha de galamsey nie be tutu saara kana be tutu a ma say Ghana no be bia ba ko na ho kesi amaka ho na Ghana na ye say no anisa nti Ghana for pay for parliament na ko tenase na ye stop galamsey and I to galamsey ba to ye be chi omo nyina ye omo da Ghana for MPC ni nyina obi aye bi obi a galamsey because koto excavator e be so no nkade nti koto excavator no be si ho omo nyina ampini fana ye galamsey okroma sei fana me say omo nyina ye fana ye galamsey on the adwuma e too bad Ghana na ye said no but ye ntimi ka I'm the caller we agina so ache nti emfa no ntwato na yen kofa tip off no. Hello, good morning. Hey. Oh, okay. Nti we nyina ka ho bi na ye ka no adwuma. Nti be nyina so nti yen kofa tip off but ye ba enra MC confirmation assembly members you know enra ayura Godfrey Dapa yenchia no na ye man congrats assembly members na omaya de mo enra de omanfa nko ho omanfa mo yina nko ho nti ye mo omabaso enra de omaya de pa especially Nkoranza South assembly members you know ye bomba baso anopai we de omanfa nko ho maya de na yina ehwe ne se ebe one time o se eduru mre bi no say regional minister by now omo ne honorable Emmanuel Kodjajekum MP ne penifo no UNESCO mo by no na omo frosro ho omo ne assembly members ne kodi nkomo omo by no na say assembly members no ebi anima ye sere bi so anima ye kusu kakra bi tie ho no na say amanfo yem hihye omo nti na ye nkomo no girigina we ni we di nkomo na ombeto ombeto badnyame adom omato no kama nti ye mo mabaso na Nkoranza no voice so ayini na akoye one touch bana no for the crowd there eno crowd there nipa 31 no nipa 2 pe na 2 no nti na so wonya 29% ho utin say mana wonya 93% but vote no yes no wonya 29 nipa 2 pe na 2 no nti ye mo abaso no for south ni na kama tie ba ye voices no wa ha be di hu komo ene chairman Ali Adams so be di komo kakra na ka ye pe Yura Godfrey Dapa na ne di nkomo but o say ene de why busy papa obesha say why very busy pa nti yesterday also say yam fan next week next week go cry hwese nka ebetima mana ba studio na e di nkomo na ne wode man Nkoranza man ya o mo da ne 4 years ye de nanimu no de na obebo man Nkoranza man ye fi adumu akwa adumu odi na betudwa na ye hu no so na ni so adi mu kasi obebo Nkoranza man okay enti yankofa tip off no embra ye ba pepepa ye besan ene Sunday Friday special ye won komodi Friday special ye won komodi Friday special ye won komodi ye nkomo aye wo ho ne se woni ukunu ana woni oyire mudi ehyiemu a mokọ mpam kodi mpam agoro a hwan na mo wie no hwan na esese o ka kire no yonko se medase hwan bema na ese o ka kire oba no ana oba na ese o ka kire bema no because ya na efe dodo na ye dodo na ye mpam agoro no mo wie a medase medase nti hwan na ese o ka kire no yonko nkomo kese pa and Friday special we nkomo kese pa ebedi ano de ano nyande nti yango fati pofu no emra okapa ya na nyasem keto Nation FC one mo share one